A za to vreme u palati kralja Posejdona, vladara sedam mora. Savjetniče! Baba du baby, Savjetniče! baby, fly, fly. Savjetniče! Jo, šta ima, sir? Zvali ste me. Savjetniče, gledaj, pogledaj me. Imam 3000 godina, a pogledaj mi ten. Ma, kao bejbina guza. Ma ne starite, skroz ste cool. Ha! Zbog podanika moram da izgleda maestralno. Zar nije tako? Imate i drugih obaveza, sir, da vladate i tako to. Da vidimo. Treba bi vaš potpis za ove poreze, dekrete, objavu rata i moju platu. Ma, je tako? Da. Vrlo dobro. O, savjetniče, kad ćeš naučiti da se fokusiraš na ono što je bitno? Briga za i najveće kraljevstvo je bitna samo onoliko koliko i briga za moj ten. Važno. Znaš, mnogi kažu da imam lice grčkog boga. Pa vi u stvari jeste grčki bog. A, čekaj, je li ovo Bora? Šta? Jeste! To je Bora! Izgledam kao stari avokado ostavljen da truli u frižideru! Evo ga opet. Ružanca! O ne, gde mi je? Ono što puzi s okruglom školjkom i očima. Gde mi je? Evo ga, sir, vaš kraljevski puž. Hvala ti. Ovaj mali ljuskar ima moć 1001 tretmana lica. Šta? Potrošen? Nosi ga! Donesi mi odmah drugog puta. Au. Savjet